mu muhango witabiriwe na perezida w'ikipe ya PFC Deo Rusanganwa ndetse n'uwahoze ari umutoza wa PFC Darikonovic. Ni mu muhango wo gusangira bwa nyuma k'uyu mutoza ndetse n'ikipe ya PFC n'abayobozi bagiye batandukanye b'ikipe ya PFC. Aka kanya rero ngiye kubabwira byinshi mutamenye byaganiriwe mu cyumba basangiriyemo, byari byishimo byinshi ku mutoza Darikonovic ndetse n'ubuyobozi bwa PFC ndetse n'abari bitabiriye uno musangiro wa nyuma, kapiteni w'ikipe ya PFC, umutoza w'abazamu ndetse n'abandi bayobozi bagiye batandukanye bo muri PFC. Ni bamwe mu bari bitabiriye no gusangira kwa nyuma hagati y'umutoza ucyuyigiye wa PFC Darikonovic n'abatoza bari bamwungirije bose, kuko abari bamwungirije bose bajyanye nawe, abenshi n'abanyasabia n'ibindi byinshi byaganiriwemo. Ariko mbere yuko dukomeza cyane, iyi ngiyi bayita murakoze cyane gukora subscribe. Ndabizi neza ko buri wese wanya ako karango cyangwa se ako short videos kajima aho ngaho, ndabizi nago abuze gukora subscribe cyangwa se kwafungura akazogira kugira tujye dukomeza kubana ku makuru y'imikino. Rero byabaye kuri no munsi mu masaha y'ikigoroba, mu masaha bwije kuko no muhango wabaye busa nkaho bwije, nagari umuhango wabaye ku manywa ku masaha y'isa 12 kuzamura, aho perezida wa PFC bamwita Fande Deo Rusanganwa niwe chairman wa PFC yari yakiriye umutoza ucyuyigiye wa PFC Darikonovic, ari kumwe n'uwitwa Marimushi ndetse n'uwitwa Sultan. Ni bamwe mu batoza bari bamwungirije, harimo ushinzwe fitness ndetse n'uwari umutoza wungirije. Aba bose rero ni abatoza bari bahoze batoza ikipe ya PFC, ariko kugeza amagingo ngasi bakira abatoza ba PFC, dore ko bamaze gusimbuzwa uwitwa Ndori Ngabo Albert ndetse n'uwitwa Bizimana Didier. Banga akaba ari ubu ngubu bamaze kuragizwa ino kipe ya Nyamukandagira mu kibuga kikarasa imitutu. Abangaba rero nkuko mubabona mu mashusho cyangwa se mu mafoto nagiye mbaterekeraho, ni bamwe mu bantu bitabiriye kuno gusangira kwa nyuma hagati y'umutoza Darikonovic ndetse na bamwe mu bantu mu bayobozi ba PFC ndetse na bamwe mu bakinyi bari bahagarariwe n'uwitwa Claude Niyomugabo, akaba ari kapiteni w'abakinyi. Dore ko uyu nguyu ni umuhango ari nkaho basezeraga bwa nyuma umutoza Darikonovic bwa nyuma ku mugaragaro. Ariko cyatunga abantu benshi nuko mu mafoto ajya asohoka hanze nuko bari bishimye, bisa nkaho basangiye mu munezero, bisa nkaho byaganiriwe muri kino cyumba bitari ibintu bibi nkuko byagenze kuri Adil Elad Mohamed, ubwo bamusezeraga bikaba induru cyangwa se amagambo akaba menshi. Rero kuri no mutoza uyu nguyu Darikonovic, ukurikije iby'amafoto arimo aduha cyangwa se ibyo turimo tubona ku mafoto yasohowe n'ikipe ya PFC kuri Twitter yabo, aho yitwa PFC Official Rwanda, akaba ariyo Twitter yabo ukuntu yitwa, bigaragara ko byari byishimo byinshi cyane. Ubona ko bose bari mu kamwenyu, nubwo abafana ba PFC baje kuvuga ko n'ubundi nkuko byagiye bivugwa ko hari abayobozi barimo munamwe mugiye kwibona neza cyane muri iyo foto, harimo umuntu wambaye jacket y'ubururu. Rero nk'abafana murabizi ko akuririza ibintu, bavuga ko uriya muntu wambaye ubururu rwose ari umuriro kandi yari muri staff ya Darikonovic. Bati kubera icyo guta umuntu yabakora mu ikipe akaba atambara amajogging y'ikipe asanzwe akorera, akambara amajogging y'ikipe ya adversaire, ubona ko biri mwibara rimwe. Rero nk'abafana murabizi ko bakuriza ibintu, ntabwo babura kuvuga ko uwo mutoza n'ubundi yarasanzwe bihishemo, nkuko bakomeza kuvuga ko abatoza ba PFC ari abareyo. Dukomeje rero mu bantu bari bitabiriye uwo muhango, harimo umutoza bamwita Mugabo Alexis, akaba ari umutoza w'abazamu w'ikipe ya PFC. We uyu nguyu ntabwo ari umutoza uri kumwe na staff, kuko we byitwa ko ari umutoza waraho, dore ko no ku ngoma ya Thierry Foroge uyu nguyu Alexis Mugabo yari mu ikipe ya PFC. Rero no ku ngoma ya Darikonovic yari arimo, kandi no mu batoza basigaranye ikipe uyu nguyu Mugabo Alexis yari arimo, dore ko mu bantu bakoresha imyitozo uyu munsi yakoreshwe na Ndori ndetse n'abo babwiye. Mu bandi bantu rero bari bitabiriye kuno gusangira kwa nyuma ko abatoza ba PFC ndetse n'ubuyobozi bw'ikipe ya PFC, harimo kapiteni wa PFC bamwita Claude Niyomugabo, dore ko harimo mu bakinyi twavuga ko bishimiye n'umutoza Darikonovic ko kuva yahagera. Ni umwe mu bakinyi bakinye imikino myinshi, kandi ni imwe mu bakinyi tutigeze twumva mu magambo menshi. Wenda ko yajyanye ikibazo na Darikonovic nkuko byagiye bivugwa ku bandi bakinyi bagiye batandukanye. Uyu Claude Niyomugabo kuva Darikonovic yagera mu Rwanda kugeza n'uyu munsi, ni umukinyi wari umeze neza muri PFC, nta match nimwe atakinye, nta kibazo na kimwe twigeze twumva yajyanye n'umutoza Darikonovic nkuko abandi bakinyi byagiye bivugwa.
nk'abarimo Ramuteri Richmond, abarimo ba Dauda Yosif, abarimo ba Suwani Aliyum na Pavel Nzira Garidier. Rero igihari nuko umutoza Darikonovic n'uwitwa Claude Niyomugabo bo rwose twavuga ko bari inshuti z'akadasohoka, kuko ni bamwe mu bakinnyi batigeze bagirana ikibazo habe na gato ku ngoma y'umutoza Darikonovic. Cyo kwibaza rero ni kimwe, Darikonovic kavuye muri APR FC agiye kwerekeza hehe? Ese araguma kuri buno butaka bw'u Rwanda? Ese APR FC nubwo bayisigiye abasigira bagiye batandukanye nibo bazagumana ino kipe kugeza saison irangiye, cyangwa se APR FC zategereza ishaka abandi batoza nyuma y'ino saison mu wundi mwaka w'imikino kugira ngo bazakurane pre-season n'abakinyi bagiye batandukanye bazabaje ari bashyashya. Rero bakunzi ba Sport Journalism Relax TV ndabakunda cyane, icyo mbasaba no gukora subscribe kugira tukomeze kubana ku makuru yose y'imikino azajya bagezweho mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda, busesenguzi bwibitse n'ahandi wabukora uretse hano kuri channel yacu. Hasta vista, ciao ciao, duhure mu zindi nkuru ziri imbere kandi zibuze gusohoka zigezweho hano mu Rwanda. Ciao ciao.